Ey, bishabeles, mehempalales, yashile hachkukimak taniwoni wilkesh de sutukila. Utelu paktala kankeesh mayat an yashilian aliklet anova. Primero vamos a iniciar el día de hoy con unas pequeñas frases yashile kosh aliklet anova. Primero vamos a iniciar con estas palabras. Kosh alik, obem, obem, oben, 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 oben. Oben, Oben, Yaash, 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 Polok, 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 Oyaam, Oyaam. Oyaam, 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 Oyaan, 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 Oyaan. Nok, 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 Nok. Pek, 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 Pek. Kan, 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 Kan. Hachmalo, Hachmalo, muy bien. Buenas a todos, Koshilicle, Yash tema y lo. Vamos a ver el tema principal. Yo la le, lak, silo. Koshalik, lak, sil, lak, sil. Lak, sil, lak, sil. Kosh alik le yashilo. Nol, 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 nol. Ulakilo. Chich, 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 chich. Ulakilo. Yum, 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 Yum. Ulakilo. Nasil, 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 Nasil. Hachmalo, Hachmalo. Ahora sacosh alik. Sukuun, 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 Sukuun. Kosh alik. Kik, 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 kik. Kosh alik. Witzim, 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 witzim. Hachmalo, Hachmalo. Yetelin. Wala, pek, wala, pek, wala, pek, wala, pek. Hachmalo, Hachmalo. Malop tung kalam tabash takulakin. Malop tung.